Yamkoi Union Minister Shri Amit Shah lakpagi ko mayam da min no paudam khatam jarake aduga mayam Marjing gi khubam da leibiriba koi nauna semjaba koi polo gi oiba mitam achauba do mayam adu sunga si se sanga birang ga doini ko Hon'ble Sir na ngasi lakpiring manung saisa ado mayam koi singoi chi si mai kai da gi su public ta min no paudam tamjana bagi tamak ta thokjari mayam ngai minase aduga ngasi blog asibu yang miri channel ko di mapu tara mo chari crossing samna habada togi crossing macam mayam leidana togi median land bagi du marak plus dum security chelo mayam na dum nakpiram laga dum free flow of traffic se dum tahan diri mayam koi naksalak bana amaram oiraga koi gi left side ta hai tare koi Honorable Minister Union Minister lakadaba mayam mafam sing si dukan budi hangi ado gari extra khaman badi koi udre left side se already almost adum clear oire aduga sidasu welcome Amit Shah ji haina iduna thamme ko mayam Honorable Minister ado mayam left side ta adum accept gari amani athu kai gi unloading tawai gari amani natana atai tai di mayam ayamana gari park to bu udre sai dagi mayam koi gate ta hojik lai jare ado gate ki nakan seista uba phangjari se mayam welcome Shri Amit Shah ji haina idura thamne security arrangement kha su uba phangjare aduga lamdam asigi ichilau mayam purup khuding dagi ichilau mayam lakpiraga asi Honorable Union Minister akoi okpi nabagi sem sabagi mami koi uba phangjai mayam duga somna kan opposite thangba side sida su adum uba phangjare mayam ko BJP gi flag mayam ma pairaga ngasigi thorom asibu yauba lakpiba mapung phan ba lakpiba mayam koi uba phangjare gate sisu phajana design toy mayam koi Singju festival gi gate oi hawani ko ado Honorable Union Minister lakpagi mayam gate se adum semdo e hojik se welcome Shri Amit Shah ji Honorable Minister of Home Affairs and Minister of Cooperation Government of India haina thele aduga changbam sigi nakanda mayam gate se kana koi jik prepare kana tawri ko ado ichinau mayam se hai tang ta honjage hai tang to biyo mayam da samaina hai Hai ado yam nuai na mayam se koi ok na bagi sem sabiri ko ado makhong da koi chang bagi mafam si koi lapoi wo sem wo dai di sure mayam UV su yaw re ko Medam mi ulan atro ado ai oi tra boi ning ore Medam kamai silang bi ten tak na ta thambiyo ngasi gi se ai khoi gi ibudau Marjing gi ai khoi miyam punamang na khangnariba tourist spot oigadoriba Manipur pumbada natana Prithvi gi oina ai khoi gi sagon kangjai kadai dagi hongdokhi ge haibada ai khoi gi haingang gi Marjing ai khoi ibudau Marjing sidagi hongdokhi bani haibagi ai khoi gi history da laiba hai tare sina maram orakanda ai khoi honorable ai khoi CM miyam gi public CM sina ngami kai hona bidana ai gi ibudau Marjing gi khubam sida akoi achauba project ama tawbidana tourism sport ama sai gi statue akoi gi flight tagi pairak pada mafam anywhere tagi yengbada unana ba awang ba chingdon da akoi gi ibudau Marjing gi kwai dagi matun da hai tare sigumba sida statue ji sabidana aduna ngasi si akoi gi sanga bagi numit aduga Central Union Home Minister Amit Shah ji lakpagi aduna akoina harau tayam no kokpagi akoi se chai sanga bagi
ꯊꯧꯔꯝꯗꯨ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯅꯅꯕ ꯏꯁꯣꯔꯗ ꯊꯧꯅꯤꯖꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯁꯤꯟꯕ ꯂꯥꯡꯕꯒꯤ ꯑꯦꯔꯦꯟꯖꯃꯦꯟ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯖꯔꯤꯁꯤ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯑꯗꯣ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯚꯣꯂꯨꯟꯇꯤꯌꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯀꯩ ꯂꯝꯗꯒꯤꯅꯣ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯍꯩꯉꯥꯡꯒꯤ ꯉꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯃꯥꯏ ꯀꯃꯥꯏ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯁꯤꯗꯗꯤ ꯍꯩꯉꯥꯡ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ CMꯒꯤ ꯃꯅꯤꯡꯒꯤ ꯈꯨꯡꯒꯪꯗ ꯂꯩꯕ ꯚꯤꯂꯦꯖꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯅꯣꯜ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏ ST ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯣꯏ ꯍꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯑꯝꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯅꯧꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ BJPꯁꯤꯅ ꯂꯥꯛꯄꯗꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯕꯨ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯗꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯌꯥꯏꯐꯕ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯕꯟ ꯕ꯭ꯂꯣꯀꯦꯠ ꯑꯗꯩ ꯏꯆꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯆꯥ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯜꯂꯛꯑꯣꯏ ꯑꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯤꯕ ꯈꯣꯠꯄꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤꯗꯣ ꯂꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯅꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯇꯨꯡꯗ ꯕꯦꯛ ꯇꯧꯗꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯅꯧꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯌꯥꯝ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄꯒ ꯆꯥꯡꯗꯝꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯆꯪꯁꯜꯂꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯃꯐꯝ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯒꯤ ꯍꯔꯥꯎ ꯍꯔꯥꯎꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗꯁꯨ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯐꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯧꯒꯠꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯦ ꯑꯩ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯇ ꯃꯦꯁꯦꯖ ꯄꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯃꯦꯗꯥꯝ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ
ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯄꯨꯡ 10 ꯇꯥꯔꯕꯅꯤꯀꯣ Honorable Union Minister ꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯂꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯏꯟꯆꯥꯔꯖꯅ ꯁꯤꯡꯖꯃꯩ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇ Honorable Union Ministerꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯥꯛꯄꯒꯤ ꯐꯨꯇꯦꯖ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯅ ꯎꯍꯟꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯋꯦꯁ ꯇꯧꯖꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯦꯜ ꯄꯔꯃꯤꯁꯟ ꯐꯪꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯅꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ Thank you for the service, sir. Duga gari mayam so ada kham le mayam gari thog pasim madi suma yadre amaka da abhaw leng le gari mayam ma yam se duty ta be ba security sin lau sing se niyo jinggi akan da lepaga duty ta be ni ko ada su le duty ta be mayam gi thawal tawjabagi nungai ba awaba nungai ba sisu totally different taste amani aina su thamjage aduga mayam ching je kazar ibse khoi ta sengna mayam gi thogal ni khanna hoi thoina wa de hai tai ado Honorable Union Minister lakpi bagi security gi special thorang mayam rak ta CRPF ki jawan je duty ta ga leibi re ko em yo doi hai jale Honorable Union Minister Shri Amit Shah ji tangkai jale ko maya tangkai di helab ni almost 60% maya cover tawrab ne yorani ha ki matung da maton yorani makha dagi thawlak male ko karp sum thawra matung da ada khoi gi upangai biri ba khoi gi chilaw mayam se yengbiro amaton da lepak lai se Shri Amit Shah ji bapa masjid tumbirakle Matam namjaba chahisigi mafamda leptuna lebinaba Singjamei si mathak su mayam huk na bagi sem saba una makne leibiri se khoi lakpiri ba VIP sing sida amok khoi video se onsan jage aduga horen mena ba function ni pura ka proi ko horoina khoi ngasigi Manipur dagi haugi ba polo haiba masana sago kangje haiba masana sibu sakta ka doriba no ba mitam khwaidagi chawba mitam ngasi mayam do khudol tambiba Union Minister Sir Shri Amit Shah ji na lakpiraga unveiling tawagi thoram hai tare maikhum hangdopagi thoram asi mayam loi phau yamina si पायलट आया हमें साजी भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आ चुके हैं कृपया तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें फेंक हाय से श्री अमित शाह जी भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री आ चुके हैं कृपया तालियों के गड़गड़ाहट के साथ उनका स्वागत करें इबुदाओ मार्जिंग भारत माता की मणिपुर इमाना श्री नरेंद्र मोदी जी श्री अमित शाह जी श्री बीरेन सिंह इस शुभ और ऐतिहासिक अवसर पर भारत सरकार के माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी का यहाँ हमारे साथ होना एक गर्वपूर्ण और सौभाग्य और सम्मान की बात है
सगुन कांजे खिलाड़ी का चित्र, पोलो स्टिक मैलेट यानी कांजे, पोलो बॉल यानी कांगड्रम मणिपुर सरकार की ओर से श्री अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के प्रति आदर पूर्वक पेश करने जा रहे हैं। हरियाणा केंद्र महिला मोर्चा की ओर से श्री अमित शाह जी के प्रति आदर पूर्वक पेश करने जा रहे हैं। नमस्कार खुदल। मणिपुर पोलो का जन्म स्थान है। पोलो जिसे मणिपुर में सगोल कांजे के नाम से भी जाना जाता है का धार्मिक और पौराणिक महत्व है और इस विरासत तथा खेल को एक साथ बनाए रखने के लिए इबुदऊ माजिंग के पवित्र मंदिर पेंगांग पहाड़ी पर सगोल कांजे खिलाड़ी का 120 फीट ऊंची प्रतिमा का निर्माण किया गया है। पेंगांग पहाड़ी जहाँ इबुदऊ माजिंग का पवित्र मंदिर है उसका अपना ऐतिहासिक महत्व है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर इबुदऊ माजिंग ने पौराणिक घोड़े समतोल अयाम्बा को पालतू बनाया था और सगोल कांजे का आधुनिक पोलो की शुरुआत की थी। पोलो जैसा कि मणिपुर इसका जन्म स्थान है, एक जीवित गवाह के रूप में 120 ऊंची सगोल कांजे खिलाड़ी का एक भव्य प्रतिमा का निर्माण 3 मंजिला इमारत के एक चबूतरे के ऊपर किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री श्री बीरेन सिंह जी की एक लंबे समय से संजोया हुआ सपना था कि इबुदऊ माजिंग के प्रति इस प्रकार की एक प्रतिमा अर्पित करें। आज वो सपना इबुदऊ माजिंग की कृपा दृष्टि से पूर्ण हुई। सगोल कांजे खिलाड़ी का चित्र, पोलो स्टिक मैलेट यानी कांजे, पोलो बॉल यानी कांगड्रम मणिपुर सरकार की ओर से श्री अमित शाह जी माननीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के प्रति आदर पूर्वक अर्जित है। Union Minister Hujik Muk Sakre Sokre जय भारत मणिपुर की मां, मणिपुर की मां,